suratul qari'atu makkiyatu bismillahir rahmanir rahim. Al qari'atu nga al darngal ɗum kadi nga al darngal ɗum kadi ko inde darngal ni mal qari'atu nga al darngal ne laaɗo o maadira ka anda mal qari'atu koni darngal goy no yewtade yawma kunun nas ko ñande yimɓeɓe laatoyi kal farashin mabsuusi wono kanuji sakitiɗi hakke ko ɓe huuli ɓe ani ɓe maapi goto kala no wawa piyange aladu saabu ko ɓe andi kon darngal hino darade wata kunul jibali pelle ɗe laato kal ihini wono jarendi alman fuushi ilaydi saabu ɗe fof majje ɗe muncoto ɗe yeƴo ɗe saama wono sa wayli sagare foññe ka ɗaggal noon kon foññe samirta ka leydi wa ko noon pelle ɗen kadi samirta gabbu gabbu nde ñande famma masaglata amma mo teddi mawasinu pesande makko moƴƴere nden hara o qualifie Allah waɗen jeeyaɓe ɓen fo wara on no fichatin woni e nder guuro radiyatin yarlaɗo wa amma man khaffat amma kadi on mo hay foye mawasinu pesande makko moƴƴere nden haray on kadi perdi fammu saabu haray werde on ɗon ne haawiya ton ko yiiti wiyetenge haawiya o madiraka anda noon ma hiya kowoni haawiya narum ɗum ko yiite hamiya tun fatunge par